Ben Youssef, il n'y a pas de cas Ben Youssef. Ben Youssef, il a intégré l'équipe cette semaine. Il s'est entraîné. Mais le choix technique revient à l'entraîneur et il va travailler encore et il va revenir dans l'échiquier de l'entraîneur. C'est pas moi qui décide. Le technique, c'est l'entraîneur. Ben Youssef, il y aura l'équipe Espoir. Non, non, jamais. Non, il s'est entraîné. Personnellement, qui a appelé Ben Youssef à intégrer l'équipe première. Anda, il a intégré, il a accepté la sanction, déjà financièrement. On l'a sanctionné aussi techniquement. Il reprend avec l'équipe. L'entraîneur, il a fait son choix. Depuis le début de saison, on ne badine pas avec la discipline, on est et voilà. Donc, Inch'Allah, il y a une sérénité, on veut garder toujours ce groupe pour jusqu'à la fin du championnat. ديك الزوار بنغلى على ماشيني الكنير اللي بابور لا سيكوريتي الغاشي سواء اناليزي الماتش سواء نخدم لا ماتش نكون يوم بعد اون سيريوني لا ديريكسيون نجمع ومن بعد اون ديسيدي تجوي الماتش au lieu de jouer le match on a reporté la match ultérieurement. La match اتيلي ان شاء الله اتيلي question la compte avec يمكنني ماشي مشات دينا في يوم سن يتوسن يا سيدنا يومات يتوسن كنا يدنا هذا الصح ساعة لي تيموان يتروحوا داكي يخدم الشوالي تمانيبيلي داكي لي جون يتمانيبيلين توالم سن الصوت اللي حالة عندنا كنيا دينونسي ثان الناس اللي تيزيوزو عند بيرسونيلمون راح غرس نات فوالا ثان شي ضرون ثان كا دوكني توجور اون دينونس الشغالات يقدرون داكي تيزيوزو. بالقاسم محمد السعيد قلنا له من زون نوفمبر تمدين تنتيزيوزو كابيلينوز تلفزيون.